Tipra Motha political party ni nai je TTADC ni 12 number constituency Ramchandra Ghat ST constituency ni nominations ang James Deborma ini sung subject khlaikya tai ani logiu tongo honorable MLA Sinisar Ranjit Deborma honorable former EM Sinisar Suhel Deborma tai along with sini team sung tini nomination file khlaikya almost 10,000 high borok gathering ngai kuthum urung ngai sentino jaga nominations rakha and tini ni nominations ni romani missing te sung kaisana message renani musungo from 12 Ramchandra Ghat ni ngai je bostangni salo kuno political party phano 12 Ramchandra Ghat no kasui mano moto emon kuno khomata kri borok rokni je wansukmu borok rok je vote renani bage maharashtra sakawo hamjak mungtai poito তিনি বো আগিনি সাই তাইবো বাড়ি যা খাইছি তাই যেভাবে বিজেপি রক তাবো অপপ্রচার খাইতো 28 নি বিসিং 28 বরক নুখা সিনি বরক কুথুমানি নুপা বাইন বরক বরক রত্ন জনতা রত্ন পাবলিক ন বরক ন জবাব রেখা সিং লিডার রত্ন জবাব রেনা নাংলি আইছি এন্ড তাই কাইসা কক ব্লাই ব্লাইকে আনি বাগৈ দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম এভার দফানি বাগৈ আং সামং খাইনে হনি যে সেবুজিয়াকা খাইমানি পরে His Highness Bubagrano balai balai kang khabai khbai hambai marwo His Highness Bubagra je bini trust bisas poito ani sakawo 12 Ramchandra Ghat do contest khaine ni bagi ya formani His Highness Bubagra nang khabai khbai pai playa hambai maru tai usini honorable MLA sarno jebabe anggo jaga getal kunu phana ang saimania henba sini honorable MLA sar okono jebabe 32 jul kha naitoka guide rekha blai blai ke hambai te sini honorable former EM sarnang blai ke hambai maru bini borok ni tuidul mabai tini angor kunu wanana kri kunu cinta khaine kri sing keplai sini haisi tai ang je jagawo asayo ani om thai thik laima jaga angka mandai kintu Ramchandra Ghat angka ang monik sayo ani kormobhumi je om thai thik lai asai mani te kormobhumi abo kunu dino phano differentiate khaimani haisi tini ni simi Ramchandra Ghat ani bage ani thuyo tongnai Ramchandra Ghat ni sukko dukhani bagi tongnai tai Ramchandra Ghat ni joto rangsakni ama babu song rangsakni manai dara song rangsakni mare kising song borok bo ang poito khlayo ano borok ni nukhungni nginai songwi nawon hne haisi busuk okon nawai sarati prawot nathara khen jong seat sung total 28 constituency ni bisingo sung expect khai tongo ground do je report manmani mote sini 25 seats sung apply nani thangi tong last time 18 oboni sai taimo sung kaham performance this time khainai tai sara india nuknai je bubagra no je siniti prasani rights no kebengi tongnai obo bizar kaini haisi kaise digi